e toi whaatalofa atu i le mai moa ma le whaafonga mai a le mamalu o le tātou watu nuu le nei fo i vaenga o le aso. E fia fo i e whaelo atu o lea wa mātou toi whaatasi ia masui o le ofisa o le komisina o sulu whainga i lo tātou watu nuu. Ia awa le whaamalamalaina o le lātou pito la au ia lātou au nanga ma le tautua awa le mamalu o le tātou watu nuu. Ia le nei tae au o lea wa mātou whaatasi le mātou laulau ia o utafutafane ia o le afionga ia leota ta alo leota so o atuai le o ngā tonu ia o le sunga ia tupuola toe tu ia ia male tamaita ia to tasi o le ofisa e le sunga ia vaelei a pulu yoasa ia whaapea ma le sunga ia Michael Taimani e whaatalo whaatu ia utoa fionga i le nei tae au malo le soifua manuia ia malo fo i le ono sa i mai le tātou talanoanga ni nei aso. Ia, whaafelo i atu i lausunga le taitai o le tātou pokalame. Ia lau talainga maui le utu. Ia, e whaapea foi ia le ofisa mamalu ni nei tae au. Whaafelo i atu foi i le whaafonga tāpua i mai asi o tātou atunu o Samoa. Mai ona tupu, ia maona. Ia o leva foi ona tanga lue le malo a o lea fatoa o ta whaalongolongo atu ia i le tā ua o lau tau fo inga luenga ma lau tau tautua in le whaao o atu lea o ni tangi fo ia po le whaopunga whaingofi e sulu whai atu Mosef Soani i lau tau o ofisa o le mea lea i le whaamamlamanga o nanga le ofisa komisina sulu whainga i le vaenga i o ai atu tau o tangata soifua pe o le vaenga le te tonu o le mātou ofisa e ta ua whaapertadia o le National Human Rights Institution po o le ofisa tu tonu e wa aia te tau o tangata soifua Samoa. Ia o ane i mea o aia te tau pe o le fesili lava lea e tu la i mai le tele o mātou polkalame. O lalo lava ia o le tu la fono o le komisina sulfainga lua afes full tolu. Pe o le nafa whaal tu la fono lava ia o le ofisa o le e patino lava i le whaalawi loa, le puipuinga o ai atatau, Promotion and Protection of Human Rights. Ia a oane i meo ai atatau, pe o le fasili lava na e le fia, le telo tangata Samoa. Ia e mwhaiona wha Samoa ina wha pea o di tūla fono wha vai, po o ni nianga tau sili wha vai e mawhai o na puipuina le ola manuia o tangata soifua. I so o se mea lava i ai, so o se nofoanga i ai, ia maaso uma. Ina ia mauti noa le pui le lei o lato le ola manuia, au ia iai le whaaloalo le tasi le isi, ia mana ia uma tangata, ma iai le tūlanga tutusa, avanoa tutusa o tangata uma. Ia bei o se whaafeingo fie lava na vaenga ne o ia tau tangata soifua. E ole ai atu tau fo ila whatangata soifua pali human rights ilona winga. E le whaapea e ile ai atu tau le tangata soifua na te le whaaloalo ai male tau sia le whaafealo ai male si tangata. Ole o ai atu tau lava ia e te tau o na ia respect. E le ngata o awa ia te tau e te ola manuia. E ai fo ele ai te tau oe. E te iloa ai o nā mana ia le vā malesi tangata soifua. Ia e le whapea fo ele e mawhai ona e so ona tawhili sau noa i leo langa. E au noa malou tilo i le isi o uso a tangata le au tawha po. Ia ise a fianga. Pe o vae ngata ua lava nao ai te tau e ai lona. It comes with responsibility to respect one another. Ia pei ole au te lengal na e te le lava sona whaamatalanga e mawhai ona tuuina i el tātou ngangana. E fo i taimi e tilo i le ofisa nei, ma au mai fo ini manatu o nisi o le mamalo o le atunu, mata e tai o le atunu. Pe le mawhai o toi tilo i le wha Samoa ina o le human rights. Ona a tilo i le upu aia tatau. Ia o le whaasa mua lava i o le upua ia, pe e whai si maalosi. E whai lava si maalosi, le tātou lava ngangana ma le tātou wanganu. Pe e le longo maali e pe a whaailo le upu le e eila ua ia tatau. Ai mai se lava i le vāma whanau. Ai wai ai le upu e ua whaonga ina le ofisa i ai mai se fo inisi mtanga luenga le malo. E whaonga i pe atala noa i right o tamaiti. E whaonga i le upu whapea o le whaamanuianga whaabai.
o ni whaamanuanga whaawai a whanau. A ulta ua o ai a te tau a whanau leanga e iailo na a whianga i le wā mamātua le tātou wanga nuu, o le tātou la wanga nuu, pei o le tumutumunga na mal whaakerisiano foi. E tau la ai umai ai ia ngaluenga whaatino le ofisa nei, ia me se fo tātou au nanga i tutono le mālo. Ia e whaonga lava la le ofisa upuria, whaamanuanga whaawai, a whanau, whaataita inga, o whaamanuanga whaawai al whanau, e te tau o na o la manuia, e te tau o na o lana ia, te tau po lana whaamanuanga whaawai e alua i lea onga, right to education, right to health, right to a safer environment, e te tau na saunga le mūrisi o si o mga i ola i le tamai titi, ia pei o vaenga whaitaita inga nao whaamanuanga whaawai whanau. I le lalo lava i le tātou o le ofisa nei, le tātou ofisa le vaenga o le ofisa o aia te tau, e mātou o le mātou o mātou matawhai o ima nafa whatu la fono o le mātou mata i tū lea o le pui ina o aia te tau tangata soifua sa moa e ala lea i lo mātou whautua ina o le mālo i le whausia ina o whainga whaavae matu la fono i lalo matanga luenga ese ma mātou mata i tū pe eini vaenga e ono a fia ia te tau a whanau o aia te tau a tinam tamaita ia ma so tangata sa moa lava so tangata soifua mauti noa e maua uma i tangata Samoa le accessibility ia onga o au nanga le malo pe o vaenga na le tau whaapupula ma whaalawiloa pe o aia te tau tāua lava na e le o nisi lava i tua o aia te tau lava ona entitled i tangata uma lava e te tau ona o lato maua si o manga lelei o le aia tau e tau na amata mai tono le ainga saonga le mu tono le ainga e le aise sauanga e le aini vaenga fo i lea whaapea wa le alu lea onga le tamai titi vang whaapea na ia e me se vol tamamal tina e sau lava i tono le peifi on ta ua tono ofisa mwhalwhainga luenga o lo iai fo i te tau fo ona pui ia te tau tangata uma ma so se mea lava community ia so se mea lava ili se tangata soifua Samoa e te tau lava ona pui ana ia te tau le si vaenga e o le peila o le mātou matawhai oi lava na o le mātou tapena ina leo fautuanga e fautua ina ile malo i tūla fono ma whainga whaavae e na ia mauti noa o loo ia ile pui ia o tangata Samoa tangata soifua i lato ai at tau e ono lava ia whea ngainga whaavao malo wa umona saini lima i Samoa whea ngainga whaavao malo i le ai at tau tangata soifua e ia ile whea ngainga e pui ia ile ai at tau a whanau po le CRC Convention to the Rights of Children e ia ile whea ngainga whaavao malo ai at tau e pui ai tinam tama itai ia ole ai at tau pui ai fo i whea ngainga e pui ai ia tātu tangata fo ia whianga tū maolitino ia malisi vaenga i tau i le anga nuu vaenga tau tamau a ingam vaenga whapena peila o whea ngainga fo ia le uasaini lima i Samoa lea fo i la e sosolo ai inga luenga ale ofisa tutono ai tau tata soifua e mata i tū ia mawhautua i le mālo o lea o tātou saini lima ia whea ngainga ma lea whea ngainga ina ia mauti noa le muli tai fo ia o tātou whainga whaavaem tātou tūla fono o le taimi nei ele o whaatino ina se ni whaase ai toto i vaenga leo le ofisa o ai atau tātou soifua ai pei o lalo o vaenga le pulenga le leima vaenga susuenga whapitua o inalea o mawhai fo i ona a fia umai vaenga ai atatau ai o lo o iai i le whaata o tonga o fofua ngā alu mamau le ofisa se taimi inde pe a mawhai ona fausia le toa tele o le capacity o le ofisa ma toa tele ila atu e mawhai ona tango fia vaenga ia o te ilo le atu e whaalau ilo ai se taimi lumana ia pe a whaapea o iai ma mawhai ona o whaatino ina le au nanga ia pe o se vaenga le whailo ina mo le tātou ai atatau nei i tūla ma lo lava whaftai ma lo whaftai sau noa vai lei ia e se volta ua o lautou pito la aui i mea nei o ai atatau sa tau whaalongolongo atu lava i le whaamatalatala ina fo i lau folasanga
ia po o ai tu ainga ai ia tangata soifua ai le fo ilo tu tiute o le lau te whanongongo atu i le tūlanga o whanau le ia te tau o whanau o lau fesili la wa o le teimi nei i lau mai te mai tau ma le whanoa noa i whanau ia o lo o whewai solo le taulanga e whaatau mo mea o loa ia ai maise la taimi o le pō fo i lele wa malu le afi ai anga i atu tama i te neti la aiti mata maiti e o wa mawhai o na watu ma o i to tonu o pāpia fo i ia o lae si la fia o tātou watu nu le tūlanga le o te tala no atu ai o le taimi fo i o le mātou wheloa inga ma leo o le vaenga la vale tuli loa ona o le manu ia tātou whanau o le ale tiute o le ofisa le komisina sulfa inga ia ma se fautuanga fo i se tūla fono e whaapeona malpui ai whanau nei ia whaafitai mo le whaafisili maui ia o leisi nafa whaatula fono o le ofisa tututono whaiai atau tātou soifua o whaatula fono ina le mātou ofisa le komisina na te whausia ina ia reporti i tausanga uma mo le palemene mātou te reporti sa o le palemene e le reporti e ta ua o le State of Human Rights Report i tausanga uma o le reporti i le tūlanga o ai a te taua tangata soifua o reporti la ia mātou te au ina umai ia poani vaenga i te tau ona te ave le palemene ma ave fo ia mātou fautuanga e whaatatau i whianga inga whaavau mālo le nei o le o ai a te tau ona whai e se fufuanga ale mālo o le tausanga la nei mo le sila fia fo i le whaafonga anga le atunu o leo o te pena le reporti fo i le tausanga le nei o le tūlanga o ai a te tau e ave i le mālo Maolo o ave la le mātou whaamamafa le tausanga nei i whaamanuianga whaavai whanau po o ai a te tau tamaiti. Ona la e pe ona e tā ua foi. Ona wa maita wina i le tele o susu enga ma reporti. Ai meise foi reporti i le malo o whaatasi. Le tele o issues mamata upu o ngaonga wa awhi e whanau Samoa. Le ala wa mātou focus i tausanga nei i ai atau tamaiti. O le vaenga na peona ta ua i le child labor whaawhainga luenga ina ma le whaonga ina o whanau iti e whaatau o loa. O vaenga umalawa i o lo i lalo o le whianga inga lea na saini lima i Samoa mo le puipuinga o hai atatau o tamaiti, ai atatau whanau, le convention lea o le rights of children, o le fo i ngā lulue anga i ai i amtanga luenga le malo pe o amtanga luenga tina tamaita i mapa anga uma. O le matafa i o i lalo officer nei, e tā wala le i lato reporti e tu whaatasia. Lea fo i lao le isi lea issue sa mātou maua ina i le reporti. O le isi lea mata uponga ongo o langa mai tua e nuuma mafio anga. Ai me se fo i o tutonu i le mātou pa anga umai a mātou te ngalulu i le fausia ina le reporti. O le tūlanga lava leo le whaatuputupula ia o whanau e whaatau o loa. Ma o le mātou reporti la nal tau sangal nei e tu watu i le pale mene. Ia ma mātou fautuanga. Lea la o lo ave fautuanga e se ito e tilo ma lea la i le review lea sa fai fo ia le child le Lera Act le vaenga lea o le tula fono le lalo le MCO ia o vaenga umana mātou te fautua ina pele o iei se vaenga o tula fono nei o pū fo i lea po iei se cap e mawhai o na tau mawhai wha amalosia lava le tau fio whanau ma le pui o whanau mai vaenga nei wai ei vaenga o ngaunga wa reporti le mātou susu enga nei ua tele le afianga o nei whanau ua expose atu ai fo ia ma ua wha o li mai fo i tangata i le pō ma vaenga whapena vaenga lai o mlo o le mātou la tiute o le tuu tutonu o mātou reporti le ave le pale mene whaatala noa whaatasi ma mātou fautuanga ina ia mawhai le pale mene po o tae o le atunu o na tilo i le toe ilo ma toe matai tu ina le wha malo sia o tu la fono ai le ngata i le fautua ina ua pei o matanga luenga le malo o lo ia i le whaatino ina ma le wha malo sia o tu la fono ia o se tali atu lea ma lo whaalo lava
Tai tele vai le sa no ai tatou tele I se a mai lau tō pitola au o te toi fia tuli lo le anga I tā ua le wha amaramla maina o le human rights po o ai a te tau tangata soifua I o fo I a tatou whanau o le si vaenga leo te fia fsile toi lava o le tūlanga lea ia I la tō fo I lea wa wha atuputupula ia tangata wa fai mai fa le tonu le mafau fau le tatou te va ai mamoli mau I te tonu le taulanga wo o fo inu I tua wa to atele la to e va ai no o fa apia na feo ai manu no fo luma fa le o le taulanga ele o ia se fuanga fo ile ala to ofisa ise tu la fono fo I mo e a afia la vai la lo mene yo ai ata tau tangata soifua ia fa aftai mo le faafesili ia e saʻole le lava le saunoaga o nisi o mataupuagaoga lava o loo tulaʻi mai ma o lesi la le avaega o loo matou avei le matou fautuaga I le mālō e le gata ina matou galulue soʻosoʻo tauau ma matagaluega o le mālō e ala lei le fautuaina ia latou faiga faavae ma vaega na a o le matou fautuaina foʻi o matou paaga foʻi e faalaputuputoga tumaoti po NGOs awa foʻi o le tulaga o loo iai nei e le o le tele lava o aunaga mo I latou o loo iai vaega faapea o loo patino ma le tele o NGOs po o vaega I o faalaputuputoga tumaoti o loo iai nai vaega ia o loo latou faia auaunaga nei latou te a tausia nai tangata nei o loo iai ia afiaga ia pei o le vaega lea le caution ia o isi vaenga umana o vaenga la I o lo matou galu e faapaaga foʻi la me NGOs ma matou titilo I vaenga foʻi e mafai ona o matou fesoasoani I ai pei o le tiu te lava I o le ofisa nei ia o le faalau iloa agaʻi le mālō ma faamanatu I le mālō matuu atu ia matou reporti ma fautuaga I mata upu ese uma nei o loo aafia ia ia tatau a tangata soifua e ele ngata ile o le matou tualalo e ala I o matou fautuaga recommendations e ave le mālō e silotilo I lea tulafono pe le ala ngata tauna toe iloilo lea tulafono pe le ia ai mai se le tele o aunaga o loo iai nei matou te faamanatu fo ia ia tatou feagaiga faavao mālō ua sainia pe ona I le feagaiga faavao mālō e puipui ai ia tatau a I latou ua iai afiaga tumau o le tino ia pe o na isi lea na isi o tatou uso ma o tatou tagata o loo ave lava foʻi ai le matou faamuamua ia ma ave lava le matou fautuaga le mālō ia ona o latou tilutilu lea I le fausiaina o tulafono ma faiga faavae e lima taʻitaʻina ai galuega I lalo ma tagaluega ia faafetai alo faafetai saunoa e lei ia manatu e ia se isi lao o I luma ona tatou toe feiloaʻi lea ia masanga talatala tili le tāua o mataupu nei ina ia manino le faafofoga ma le maimoa le tatou atunuu ai talu ai ona le tatou taimi o le